Možda se nekom svidi ovaj vlog. Kaka čovječe ljepota, kaka sloboda. Da li sam uključio sad low light, jesam. A svega na par minuta od Budve. Pobjegnete ljudi od buke, od gužve, od stresa. Lijepa priroda. Naravno ko ima, na primjer, nekog kućnog ljubimca i naravno djecu i ovdje brale igranka, pogledajte. Evo je. Motamo. Davno to bješe. Davno, kako lete godine. Još malo pa 8. godina da se ne koristi ovo. I evo je ta krivina. Eno mora. Da, ta stijena. Jezda je dosta skraćen put i to, ali odavde je vas zapucao spektakularan pogled. Zaista top. Evo da vidite s ove strane. Malo bije direktno u sunce. Nadam se da će to valjati. Ta dugačka, puna, bješe desna krivina. Eno mora. Stvarno, šta mi imamo, kakve mi imamo ljepote i turističke neke stvari. Mi zaista ništa ne umijemo da iskoristimo i pokažemo. Brate, još tu ima ovaj spomenik. Obićemo i njega. Pa makar su zbog njega mogli srediti ovo. Da makar eto pješaci mogu nekako prići. A ne da izigravam divokozu u Crnu Goru. Gledajte. Tvrđava iza. A vamo. Eno more. Ali, gledajte ovo. Ovo je jad i čemer. Ovo je tuga. Znači, ne da bi mu pisao kazneno, druže, direktno u zatvor. Gledajte, dolje se bačaju pedoline, frižideri, građevinski materijal. Zaista, nevjerovatno. Čak ima eno i dolje jedna kada džakuzi. Ovo je jedna velika bruka i sramota. Bruka. I to baš ovdje pored ove klupice lijepe. Eto, makar ima klupa da se možemo nasloniti. Čvrsta je. Ovdje možemo predahnuti i napraviti koju fotku. Pogledajte vi kakav je odavde pogled. I mi ovo ne umijemo da iskoristimo i da sredimo. Bitno je